Paimandanai joto media friends, teibo naitonai Tiprasa ni joto takok teibo semua hamdamaya farai tini press meet KAISA KOKTHUM announce खायनायनि बागै मा फायखा 3-4 मासनि long process ni yagulo जों दिनै जोंनि फाटार हास्टेआव त्रिपुरा गभर्नमेंट बाय स्पन्सर खायजाक स्टूडेंट BEd DLEd फरायनाय रक गोदोंमा रङै बर'नि स्पन्सर नि रां माया गै पहिलाव आने र फायखा बर'नो बर' जुबाजुग सानानि बागै दानि के बर' स्पन्सर खायजाक मनि रां मालिया गै बायथागनि बिसिओ रां मालिया गै बर'नि निजेनि बायथां रां सुगलिया गै जिनि एडिसि हाफां नि थानिव जुबाजुग साना हिनै आनि थानिव फायखा आनि थानिव फायबै आं बर'नो आवरखा बबाग्रा बाय मालायनाय ग्रानो ते जिनि एडिसि हाफांनि बोसोरां दङ किसा नायलायग्रानो बनिया गलो जों बोसोर दरा रयमा नायलायनाय हाय हिनै साइड रखा मनिपुरै बबाग्रा बाय मालाय रखा ये बबाग्रा बो कग्रवै रखा एडिसि हाफांनि बोखागदै बर'नो जुबाजुग खायसिनाय खायलायनाय हाय हिनै बबाग्रा बो कग्रवै गेसों सिनि कग रमानि बबाग्रा कग रमानि जों ओ कगनो नारगनानि थाङै तिनि long time process तालनै तालथाम नांखा जिनि तिप्रासा स्टूडेंट रक अनेक हयरानि ओंखा ओ जराव जों बर'नो सुबानाय हिनै बर'क बाय फेस टू फेस बारबानो मीटिंग मा खायलायखा तानि खेचिनि थानोबो फान एवेलेबल करै रां करैनि बागै बर'नो जों बोसोराव माया जों थौनो हिसाब किताब मा खायलायखा जिनि रां जों बर'नो बोसोर दरा रमानाय हिनै यागोल जों बर'क बाय फाइनल डिस्कशन एग्री खायलायखा 75% 63,000 तो रां थाय दङ बर' कोर्स फी थाय दङ 41 जना इंगे आरो जागा जों 75,000 खलायै 47,400 के जत 41 जना न रनाय हाय हिनै गसिलायखा बाहायखेनो DLEd परै फायजागो 50,700 रां थाय बर'नि इंगे 50,700 नि बिसिं जों 75% रनाय हिनै कक सालायमानि 38,025 टाका क्लाय हायके टोटली 29,64,375 टाका टोटल 68 जना स्टूडेंट नि बागै ना इंगे बनो नांनायनि बागै जों चेष्टा खायलायखा रलायनाय हिनै दिनै फाइनाली जों बर'नो रवै माखा तानि के जों वान सप थाय दङ जिनि तिप्रासानि जे आसो 68 जना जत BEd पास खायजाक DLEd पास खायजाक जिनि तिप्रा हास्टेनि बागै बर' ब्लै जिनि मूल्यबान स्टूडेंट दं फरायनाय दं तानि के बर' जिनि दफानो फायनाय चालो संसावै मानाय जिनि दफानि बागै सामुं खायनाय बर' टीचर ओंनाय ऑफिसर ओंनाय नेनि एजुकेशन डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर लेवल ऑफ बरक सामुं खाय मानाय इंगे बर'नो जों एस तिप्रासा हिसाबै जों एडिसि हाफांगो तंगै जेकफानो सुबानि नाम हाय हिनै जों वान सखा बे वान सक माने यागोल तिनि जों बर'नो जतनो नङै रखा 68 जना और लिस्ट दंगो BEd फरायनाय DLEd फरायनायनि लिस्ट दंगो लिस्ट दंनो रवै रनाय हायके बर'नो जों तिनि रखा बर'बो कुचिं जाखा बायथाव जों एडिसि हाफांनो ओंगै बर'नो कक कचारखा निरनो जों जे समानि एडिसि हाफां सुबामानि हाय निरबो तिप्रासा लुकुरंनो फायनाय सालो ऑफिसर हा टीचर हा इंगे सोया बर'नो निरबो सुबादि हाय हिनै जों एडिसि हाफांनि हयते कक कचारखा बबाग्राबो बारबानो साइ दङ बर'नो जेसपानो अंथों दायति रदि बर'नि अनेक प्रब्लेम फेसिं तहा दिनै टेट परीक्षा अंफोर गोबांमा जिनि तिप्रासाराव बर' एटेन्ड खायलायखा पास खायमालिया बाक्सांखा जे पास खायजारक बर'नि जागा फालै वाक फालै सर्टिफिकेट नानानि नांखा जोंबो जराव रयमालिया बर'नो
इंगे बाक्सा बाहायखे नाखा इंगे जागा फालजानाय करै wok फालजानाय करै tok फालजानाय करै so yaro इंगे borok certificate bo naimaliya omahai obostha o kalaijak tong tabe 2018 borokno sponsor honai tilang इंगे sponsor fully sponsor borokno thangmani phaibani flight ticket soho aro tongmani jotono ronai hai honai sponsor tilangjamani इंगे paithak 2021 hingkeno borokno phainani tei thangnani bagoi rang rojagliya hai honai student rok sao इंगे nini tamo sinai borokni stipend bo apply ma khaine omahai rok khe clear khe sajagriya hai honai student rok sao इंगे baksa student borokni stipend ni bangai online o application khaikha इंगे already baksa application khaimani pore stipend bo makha baksa maya bo kha इंगे Tripura government ni boktobyo hingke jehetu borok online o application khai stipend naha इंगे sponsor romaliya mane khoroksa byakti dual facility maya hai hono state government ho इंगे borokni bising bahai kok salaikha tuma nglaikha bono to chung asuk saimaliya phiaba ang chithi soikha chini tribal welfare minister no omani beparo इंगे bobu sao khorok mane as per rule khoroksa borok dual facility naimaya इंगे hani bangoi ta usini student no chung roimaliya hai honoi borok chithi o reply khai इंगे chini naimani khe haya borok dual facility maya rules o guideline o turi pang kuri bosung naimani bisoya bosini Tiprasa jehetu sponsor o thangha borok jehetu kuri rang puja kuri sponsor by flight ticket ni thangphai ni rang mani nang aro maliya hingke borok stipend mangla hingke bono use khaiping ha student obo gosibai kha chung chini pocket o rang sikuri stipend ni rang maha chung jehetu chunglai sponsor siba hai honai borok sibai chai paijagla ha ba no phaipro flight ticket dok tangoi phailaika ama haike kuri khang pai ha hi student nok ni boktobyo hingke yang ke saha dual facility maya student nok ke saha sponsor si hingke stipend mai de tong tanai jono sponsor hingke sponsor ni rang rodi student nok ni boktobyo hingke aro jaga to chung borok ni boktobyo no chung naini thangliya chini thani borok rang normaliya borok high court o porjonto case khaijak chini student rok high court o case khaijagoi borok no court o bo phaidi honai honjakha nini state government tribal welfare ni director tei student no party khaioi o Aryan college Gita college ni authority rok high court o case bo khaikha nge chini bubagrani wanchomung tei chini wanchomung hingke omono aro rules toma tong kuri chung nai thus thangliya jehetu chini Tiprasa problem o ongthong ha jongjalo ongthong ha borok tei rang ro ni moto borok ni capacity kuri kha इंगे परीक्षा में निकुन लाभ करी खान बीएड परीक्षा हैं 3 बছর परीक्षा हैं सर्टिफिकेट चुमाया बरनी कैरियर किस करी खान खाना इंगे चुम ओजरावो चुम वासो वो चुनी Tiprasa हिसाबे चुम बरनो चुबा नानी ना हाय हने चुम चुबा लाई